Gazze temsilcisi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد الكريم رئيس حزب الهداية، الإخوة الكرام جميعا، أصحاب الفضيلة، العلماء، الشباب والشابات، الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا المكان الطاهر المبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemine Rabbi olan Allah'a, salat ve selam Hazreti Muhammed'e, âline, ashabına ve kıyamete dek onun yolunu takip edenlerin üzerine olsun. Öncelikli olarak Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Akıcıoğlu ve aynı şekilde burada katılım sağlayan değerli alimlere ve katılımcılara Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. بداية أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أنقل إليكم تحيات أهلكم وإخوانكم ونساء ورجال وأطفال غزة الذين الآن يعيشون تحت نيران هذا العدو المجرم النازي بدعم من أوروبا النازية وأمريكا رأس الإجرام في هذا العالم الذي نعيش فيه. Ben sizlere bugün işgal rejiminin ve onun ortakları olan başta Batı ve bu işin başını çeken ABD'nin saldırıları altında mücadele veren, hayatını kaybeden Gazze'li bacıların, abilerin ve mücahitlerin selamlarını size iletiyorum. أيها الإخوة، أنا ابن غزة ولا أعرف كيف عرفني الأخ. أنا ابن غزة وأعيش فيها، ولدت فيها وأعيش فيها، وولد والدي فيها وجدي فيها، ونحن من قلب غزة ونعرف كم هي غزة صغيرة في مساحتها، ولكنها استطاعت أن تأتي بحاملات الطائرات والبوارج الحربية ويهتز لها العالم، تقف أوروبا والناتو، وتقف أمريكا، ويقف العالم كله على قدم واحدة، لأن غزة قالت كلمتها أنها مع الأقصى، وأنها مع القدس، وأنها جزء من هذه الأمة الإسلامية التي يجب أن تتحرك نصرة للقدس وللأقصى ولفلسطين. Değerli kardeşlerim, ben Gazze'liyim. Halen orada yaşıyorum. Orada doğdum. Babam orada doğdu. Dedem de orada doğdu. Ve elhamdülillah bugün Gazze halkı ve Gazze direnişi başta işgal rejimi olmak üzere ve arkasında duran devletler ve NATO ülkelerini karşısına alarak Mescid-i Aksa'da yaşananlara karşı ümmet adına orada bir direniş gerçekleştirdi ve elhamdülillah bu direnişin ve bu operasyonun temel amacı ve sebebi de ayaklar altına alınan Mescid-i Aksa'nın izzetini ve şerefini bir an önce ayakta tutmak ve orayı özgürleştirmek için. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أولا يقول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه الآيات موجودة شاخصة مطبقة على أهل فلسطين، كل فلسطين، كيف أخرجهم الأعداء من بيوتهم، من مدنهم، من قراهم عام 48، والعالم يتآمر والعالم يتفرج. أطفال صغار بقروا بطون الحوامل
قطعوا رؤوس الأطفال هؤلاء منذ عام 48 وهم يرتكبون المجازر تلو المجازر في حق هذا الشعب الفلسطيني. Değerli kardeşlerim, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin başlatmış olduğu bu direniş, bu operasyon Allah-u Teala'nın da ayet-i kerimede şahitlik ederek topraklarında zulme uğramış olanlara cihat izni verildiği ayeti ve yine Allah-u Teala'nın ayet-i kerimede Allah-u Teala kendi dinini müdafaa edenlerle beraberdir ayetinin bir tecellisidir. Gazze halkı ve Filistin halkı bu işgal rejiminin 1948'de ilan edilmesiyle beraber her gün, her ay ve her yıl farklı katliamlara maruz kalıyor. أيها الإخوة، فلسطين بما فيها الأقصى والقدس وسائر أجزائها بما فيها غزة هي أمانة في أعناق المسلمين، هي أمانة في أعناق المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بالأنبياء وهي قبلة المسلمين الأولى، وهي عهدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي الجوهرة الثمينة التي حافظ عليها السلطان عبد الحميد الثاني. Değerli kardeşlerim, bugün Filistin toprakları ve özellikle Mescid-i Aksa ve Gazze İslam ümmetinin boynunun borcudur. Orayı muhafaza etmeleri, orayı savunmaları, orası için gayret etmeleri her Müslümanın, her İslam ümmetinin bir ferdinin sorumluluğudur. Ondan ötürü biz Müslümanlar olarak bugün oradaki Müslüman kardeşlerimizin hakkını savunmaları ve aynı şekilde Peygamber Efendimizin tüm peygamberlere namaz kıldırdığı o Mescid-i Aksa'nın hakkını muhafaza etmek için çaba ve gayret sarf etmeliyiz. مما جرى في عهد السلطان عبد الحميد رحمه الله، تعلمون القصة أنه رفض أن يعطي اليهود حقا في فلسطين، وعرضوا عليه أن يدفعوا كل ديون تركيا في ذلك الوقت، وطردهم شر طردة منكسي الرؤوس خائبين خاسرين، فعادوا من حيث أتوا. ولكن الإنجليز المجرمين كانوا يدخلون اليهود بأفواج قليلة ليستوطنوا في فلسطين. ففي ذات يوم جاء وفد من اليهود إلى السلطان عبد الحميد، قالوا له نريد أن نصلح جدار كنيس من كنوسنا، كنيس جدار تشقق وأوشك على أن يهدم، نريد أن نصلحه. فقال لهم السلطان عبد الحميد والله الذي لا إله إلا هو لن أسمح لكم بعمل ولو جدار واحد في فلسطين طالما أنا على قيد الحياة. Değerli kardeşlerim, Filistin toprakları Hazreti Ömer'in bize emaneti ve Abdülhamid Han'ın muhafaza etmiş olduğu bir toprak parçasıdır. Hepinizin malum olduğu üzere Abdülhamid Osmanlı'yı yönetirken içine girmiş olduğu borçlara rağmen Yahudiler gelip kendisine tüm borçlarınızı ödeyelim ama bize bunun karşılığında Filistin'de bir toprak parçası verin dediğinde Abdülhamid onları oradan kovup kesinlikle böyle bir şeyin olmayacağını ifade etmiştir. Ve aynı şekilde daha sonra, yıllar sonra Yahudilerden bazıları gelip Filistin topraklarında bulunan bir kilisenin sadece bir parça duvarının yıkık olmasından ötürü imari için Abdülhamid-i Sani'ye geliyorlar ve kendileri Abdülhamid'e izin ver, biz oradaki o kilisenin duvarını onaralım dediğinde Abdülhamid'in onlara vermiş olduğu cevap, ben yaşadığım müddetçe size orada bu işi bile yaptırmayacağım olmuştur. أيها الإخوة الكرام، طوفان الأقصى هو دعوة للأمة أن تستغل هذه الفرصة لتحرير الأقصى. العدو يريد أن يهدم الأقصى. العدو الآن يقوم بالتقسيم الزماني والمكاني. العدو يريد أن يهدم قبة الصخرة وينشئ الهيكل المزعوم مكانها.
العدو يمنع الآن المسلمين فوق سن 50 وأحيانا فوق سن 60، لا يسمح إلا بما هو فوق سن 50 من دخول الأقصى. العدو يسمح للمستوطنين أن يدخلوا ليقيموا الطقوس التلمودية داخل الأقصى. الأقصى في خطر، وليس له إلا أمة الإسلام الذين يقولون لا إله إلا الله بحق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق، وقر الإيمان في قلوبهم، اعتقدوا أن القدس والأقصى وفلسطين جزء من دينهم وعقيدتهم. يجب أن نوقن بأن فلسطين والأقصى هي جزء من ديننا وعقيدتنا، كما تلا فضيلة الشيخ قبل قليل مطلع سورة الإسراء. Değerli kardeşlerim, bu direniş erlerinin başlatmış olduğu Aksa Tufanı operasyonu tüm İslam ümmetine şu anlamda bir çağrıdır. Gelin hep beraber bugün işgal rejiminin saldırıları, baskınları ve kirletmeleri sonucu Mescid-i Aksa'yı özgürleştirme operasyonudur. Mescid-i Aksa'yı özgürleştirme savaşıdır. Bundan ötürü oradaki kardeşlerimiz böyle bir direnişi başlattılar. Ve işgal rejimi bu Aksa tufanından önce Müslümanların 50 yaş üzeri şartıyla ancak orada namaz kıldırıyor. Ciddi anlamda Müslümanların orada namaz kılmalarını engelliyor ve daha öncesinde nispeten daha fazla bir şekilde Yahudilerin, yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da kendi ibadetlerini yapmak istiyor ve işgal rejiminin sadece yapmak istediği bu değil. Onlar Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölmek ve bir şekilde orayı Müslümanların elinden almak istiyor. Ve biz de Gazze ehli olarak, Filistin halkı olarak söylüyoruz ki Mescid-i Aksa davası La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen her Müslümanın inanması ve bunu dininin bir parçası olarak görmesi gereken bir dava olarak görüyoruz. Ve bu hususta da siz değerli Müslüman kardeşlerimizden ve İslam ümmetinden de isteğimiz bu operasyonda, bu başlatmış olduğumuz direnişte sizleri de yanımızda görmektir. إخواني، غزة رغم صغرها تدافع عن كرامة الأمة الإسلامية، وتدافع عن مقدساتها، وتدافع عن شهامتها ورجولتها. غزة رغم صغرها الآن تتلقى آلاف الأطنان من القذائف عبر الطيران والدبابات والمدفعية والبوارج الحربية في عمق البحر، يقصفون كل شيء، المدارس التي تؤوي المهجرين والكنائس والمستشفيات والبيوت على رؤوس أصحابها. الآن بلغ عدد الشهداء قرابة 10,000 شهيد، بلغ عدد المفقودين تحت الأنقاض حوالي 3,000. 60% من هؤلاء هم من الأطفال والنساء، حوالي 30,000 جريح. فمن لغزة أيها المسلمون. Değerli kardeşlerim, Gazze halkı başlatmış olduğu bu operasyonla İslam ümmetinin aciz kalmış olduğu Kudüs'ü müdafaa davasında başlatmış olduğu bir cihad ve bir operasyon. Gazze halkı ve direnişi bugün İslam ümmetinin yerle bir olmuş olan o izzetini bir daha ayağa kaldırmak için ayağa kalkmış ve bu izzetin bu şekilde devam etmesi için direniyor. Ve hepinizin de izlediği üzere bugün Gazze halkının ve direnişinin başlatmış olduğu bu operasyonlar sonucu binlerce ton füzelerle, bombalarla Gazze halkı okullarda, hastanelerde, evlerinde, hastaneler, okullar üzerlerine yıkılıyor ve kardeşlerimiz bir can veriyor.